Ibihe byiza twongeye kubasuza no kubaha ikaze bakunze ba nk'umuzasiri by'umwihariko uyu ni umwanya tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho. Ni amakuru rero abasutse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. By'umwihariko uyu munsi tugiye kugaruka ku kibazo gikomeje kugenda kivugisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ni ikibazo rero kigendanye n'umuriro w'amashanyarazi. Ubu aka kanya rero hasohotse irindi tangazo cyangwa se REG isohoye irindi tangazo by'umwihariko rihumuriza cyangwa se rimenyesha inkomoko cyangwa se imva n'imvano y'izamuka by'ibiciro by'amashanyarazi, aho abantu benshi bari bakomeje kugenda bavuga ese kubera iki umuriro w'amashanyarazi igiciro cyazamutse, ese REG yaba itangiye guhomba cyangwa se umuriro waba urimo urabura cyangwa se umuriro waba urimo uraba mukeya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero ni nayo mpamvu muri aka kanya hahise hasohoka itangazo cyangwa se hahise hasohoka andi makuru avuga impamvu cyangwa se agaragaza impamvu nyamukuru umuriro w'amashanyarazi cyangwa se igiciro cy'amashanyarazi cyazamuweho gatoya cyane. By'umwihariko rero abantu benshi nyine bari bakomeje kugenda bagira urujijo, niyo mpamvu turanga kugira ngo tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa muri aya makuru asohotse muri aka kanya, impamvu amashanyarazi yazamuriwe igiciro cyangwa se impamvu umuriro w'amashanyarazi wongereweho amafaranga make cyane kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. By'umwihariko rero ahangaha mbere ko tubasomera aya makuru agezweho aka kanya, Minisitiri Dr Jimmy Gasore akaba yavuze ko hari inganda cyangwa se hari abikorera benshi bashobora kuba bazamura ibicuruzwa, bazamura igiciro cy'ibicuruzwa bitwaje yuko igiciro cy'amashanyarazi cyazamutse, ariko ibi ngibi akaba yabishyizeho umucyo avuga ko inganda nazo mu by'ukuri zashyiriweho nkunganire ku mafaranga agendanye n'igiciro cy'amashanyarazi, bityo ko zitakagombye kuba zazamura igiciro cy'ibikorerwa muri izo nganda cyangwa se cy'ibicuruzwa bikorerwa muri izo nganda bitwaje yuko umuriro w'amashanyarazi igiciro cyashyizwe hejuru. By'umwihariko ahangaha ni kuri umuhumuzasiri nkwibutsa ko nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel mutakora subscribe reba hasi ukande subscribe ndetse kandi bigukanda kukazugera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi ngiyi rero ni ya YouTube channel igiye bagezaho amakuru abagezweho, ni amakuru rero abasohotse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibivugwa mu Rwanda ndetse n'ibivugwa mu mahanga. By'umwihariko uyu munsi tukaba twabahitiyemo kubagezaho inkuru igezweho aka kanya ivuga ku ishingiro ryo kuzamura ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda. Nkwibutsa ko nimba utarakora subscribe rwose reba hasi kandi subscribe ndetse kandi bwokanda ukazogera kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. By'umwihariko gendetse rero muhumuza mbaha ikaze mu gihe kuri. By'umwihariko rero ishingiro ryo kuzamuka kw'ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, nubwo hashize imyaka igera kuri 13 ngo Abahinde babyibuka nk'ibyabaye ejo. Ese kubera iki batangiye batubwira guke? Ubwo mu gihugu cy'Ubuhinde umuriro wamaze hafi amasaha agera kuri 13 wabuze. By'umwihariko ibingibi ngo byasize ingaruka ku baturage bagera kuri 320 bo muri leta 22 zo mu majyaruguru ndetse no mu burasirazuba bw'iki gihugu cy'Ubuhinde. Iki gihe ngo nibwo bahombye ayagera kuri miliyari 4 na miliyoni 400 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bibazo byose rero ngo byatewe no kwirara ndetse no kutagenzura neza uruganda rw'ingufu z'amashanyarazi. Ibi ngibi bikaba byarabaye muri leta ebyiri zigiye zitandukanye zo mu gihugu cy'Ubuhinde. Ahangaha rero bakomeje bavuga ngo hadashyizweho ingamba zigendanye n'igihe, ibi ngibi ibyabaye mu minsi ishize byaba inshuro nyinshi. By'umwihariko rero ngo hashize amasaha make urwego rugenzura cyangwa se urwego ngenzuramikorere rura rushyizeho ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi by'umwihariko bizakoreshwa muri aya mezi agera kuri 3 ari imbere, bikava ku mafaranga 146 y'u Rwanda kuri kilowati imwe bikagera ku mafaranga 218 kuri kilowati. Ibiciro rero byari bimaze igihe bitavugururwa kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zishingiye ku ngaruka za COVID-19 ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byazahazaga ubukungu bw'igihugu. By'umwihariko ahangaha bakomeza batubwira bati iyi ngiyi ni inyongera abantu benshi bagomba gufata nkaho ari ikibazo. Mu by'ukuri rero reka tunyurane mu mibare turebere hamwe ibisabwa kugira ngo umuriro uboneke kugeza ugeze kuba wishyura cyangwa se kugeza umuriro ugeze kuba ushaka. Urwego rw'ingufu mu Rwanda rero rwateye imbere cyane mu buryo bugaragara, ku buryo mu mwaka w'ibihumbi 2000 abagerwaho n'amashanyarazi bari 2%, mu mwaka w'ibihumbi 2010 baba abantu bagera ku 10%. Uyu munsi rero bakaba barageze kuri 85%. Iyi ngiyi ni intambwe ikomeye cyane kuko mu bihugu byo mu karere byose biri munsi ya 75% ku bantu bagerwaho n'amashanyarazi, ariko mu Rwanda kugeza iki gihe bageze kuri 85% ku bantu bagerwaho n'amashanyarazi. Kuko iyongera ko bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bigendana no kongera ingano y'amashanyarazi atunganywa, imiyoboro anyuzwamo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ngo u Rwanda rukaba rugeze gukora amashanyarazi angana na megawati 460.
Amashanyarazi rero akomoka ku ngomero z'amashanyarazi mu Rwanda angana na megawati 109.66, ibyo ngibyo bikangana na 24% by'umuriro wose. Naho amashanyarazi ava kuri gaze metani abangana na megawati 86.79, bingana na 18% by'umuriro wose. Naho amashanyarazi akomoka kuri nyiramugengeri akabangana na megawati 45, akabangana n'ijanisha rya 18%, ndetse n'ayakomoka ku mirasire y'izuba akabangana na megawati 12, bikangana na 3%. U Rwanda kandi ngo rurimo ruragira imishinga myinshi igiye itandukanye rufatanyamo n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye, nk'urugomero rwa Rusumo. Uru nguru rukaba rufite ubushobozi bwo gutanga megawati 80 z'amashanyarazi, rukaba ruhuriweho rero n'u Rwanda, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Buri gihugu rero kikaba gifata megawati 26.6, by'umwihariko rero ingomero za Rusizi ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Muri icyo gihe rero u Rwanda rusaruramo umuriro wa megawati 39 ungana n'8%, by'umwihariko u Rwanda rukaba rutumiza mu mahanga umuriro wa megawati 106.1 uva mu gihugu cya Uganda, ubwo ni 23%. Kugira ngo rero mu gihugu haboneke amashanyarazi yo gukoresha cyangwa se yo kugira ku baturage mu mirimo igiye itandukanye, ndetse no gucanira ibice byose by'igihugu bigiye bitandukanye, u Rwanda rero muri ibyo bikorwa byinshi bigiye bitandukanye rwishingikiriza no ku nganda nyinshi zigiye zitandukanye z'abikorera kugira ngo umuriro uboneke. By'umwihariko rero ngo abikorera nibo bafite inganda nyinshi zikora umuriro w'amashanyarazi, kuko izo nganda zikora umuriro ugera kuri 60%, inganda nazo za leta zikikorera umuriro ugera kuri 40%. Nubwo rero ari urugendo rwiza cyangwa se nubwo ari urugendo rushimishije rwo gukoresha iyi shoramari, ariko nanone ku rundi ruhande ni ikibazo cyane, kuko ibingibi bituma amashanyarazi ahenda cyane, ko ababa bakoze n'amashanyarazi ngo baba bakeneye inyungu iri hejuru, cyangwa se kugira ngo nabo babashe kuba hari ikintu bafataho. By'umwihariko rero ni mu gihe mu bindi bihugu bigiye bitandukanye usanga bihabanye no mu Rwanda, aho leta iba ifite uruhare rukomeye cyane cyangwa se uruhare runini mu gukora umuriro mwinshi w'amashanyarazi, abikorera bakaza inyuma ya leta. Ubwo ni ukuvuga ngo leta mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, leta niyo yikorera umuriro mwinshi w'amashanyarazi, naho abikorera bakaza inyuma ya leta.